Welcome to the leading site news. ทางในภายในแกปาร์นีหรือจูมิเลียมอนดรีลง Thanksgiving จะใจเมกมิเซนเป็นไปมันปอนลักข้างก็รับพอในลิบ MSC constituency กับปาร์โลหรือจูมิเลียมอนดรีลงมอนดรีซีเวตโดนพกแกบรันเนอร์แกบโดและเป็นโดนตินกับจินนามามอเตอร์อาทิเกทรัคแทรกเตอร์ปิกอัพคาร์ออโต้ไบค์สกูตเตอร์ที่โดนอันนับหันอุบิเหตุมาติกับจิงก้อยกับวิดเดียจีบหันนิงกันอาร์จอนกับเทวาร์มิเซนและเป็นเกนมิเซนจีบหันซีPastor Johnny Tipen arna makardom piajamek kian pon. Lason si muni datum jokda bangapan kopine kirap long lo pulote kirap veka bangapan keropi lapen lason aman long intung. Lason tak taksi recho milia mondele long jokda don pokkabaner kep pen track pen ha skuti pen dang lok kadok kave hum chokner kep bakan motor gari chinam pon long lo. Lakadok kave ta arna malong pen si Herjume ke longa jok sinam ponlong lo pu pena jok arna mapan puthot kero karcho la pening kaching duk akar doma me peman pon Dahuri nong one Baptist Church Amonduli Arta Ningkan Pharoisi ke chok talon pon Luar Bogori constituency Kaparlo Dahuri nong one Baptist Church Amonduli ke 1926 pen pining 2026 aningkan anke Ningkan Pharoisi Arta nang pleng CR ni ke theka talon amai man pon Bangso Ningkan Pharoisi ke chok ajai meg ni thom an talon pon Bible angdeng pen athupi ke en pon lake Icheng angdeng ping korener kep angdeng sun ko rahini ni ke e kachikimo arlong nang khan karchu adim plangpo uat hepi en ponsi mai pi beman pon Daihuri number 1 Baptist Church Pastor Moses Singnar pensi mai chari pon la pen jubli kung chun bang jiswa ing ti pen aluhi kapachini la pen nong e kapaji raphat aman taram ponsi po ho karba ajai meg deng pon Mai pia hood Reverend Davidson Ingti, Reverend Tenson B. Lapen Reverend Anderson Tokbi atum pensi mithom aparman mai pia long arna malam than pon. Dwar bagori pen musester rang nangkelo aberta the leading side news. Mai ta mondori long ningkan pharo ke choka jubili. Ke talon alama puthak ke cheng ke jut ke chek ke thari. Aprang sinal itu media akorte tempat militum Dehari number 1 Baptist Mondoli pen Ningkan Pharo Ajubili celebration committee hoi pen kardom payolo kardom militum Ningkan Pharo Jubili talon nang po kaching wai ke Pharo Christian kebra surihini rakre pon ningkan sinitum chingwai pon lo pen ningkan kep ajak an bini nang ke plengan yan bagan ningkan kep ke chok lo ningkan kep ajak ang bong sinitum lada kado we mondoli si chiki chingwai chirum chere kado ka we pen pini nitum pichun long pe melo la pen aparta melo bang soju bilialo Nito mondoli ingkoi rahini lapen fellowship hini lapen kaprek denomination naman sa amin ito hang lo lapen ito magachopa teng pen nito malong nang chingrum lo alay ito kibang atom ano pandami nito celebration community hoi pen alay nito mapan akiro tami pajir lo lapen apartame karbang lo ton mas council pen nito chinghoni m Richard Tokbi education in charge alang sa amin ito malong nang chitong don Lapuson si kaprek rat cari itu musamin itu malong bang si pini lah bang soju beli along nilai itu mapan ning nang pete don lapen alir along nang pidon lapuson apa sih nilai la det ke cari itu musamin itu deh nilai itu malong bang si pini alang itu pen itu kering at arna mapan itu manong ke pete long kiro kaco long apa sih nilai itu kadang kawe mondoli si dame itu ningarong lo lapen arnam pen ahir jume long po posini to ning thelo lapen kroila Tena tum ningkan pharo si chok ek lo mai to mondori don kan ik lon tenon ne tum mondoli arta ta men ningkan pharo lo lapen a don ta non don pharo chok et lo Amondeli ke seng ke cheng hot de ke cheng si ke hala ne to ma loki mo long ta me do lo don pho men si mondoli seng pang cheng lo pen hala bang so hot pen pinya ni an ba ke don pharo ke pen lo arta ta me ningkan pharo ke chok lo ke hala so hot amondeli ke cheng hot pastor la pen non ke do boma pastor an je bang pa ana bang pusi pastor dak pen la bang so amondeli pen ke man tang la so pithang nele tom ke cheng si hala ki chu sing na kari tang ki chu sing na pastor ba nang pang cheng si non ke do bom
Sar Moses Singh na pastor ana bang ke bang thom kera thom an pastor pleng le antene ni tum ke bajir don la pen apartment ni tum la po an ar mu chi tong ji ku ni tum ning amata ma tha dam de ining e the ta ve sitame ko son pen ne ni tum la bang so ni kan pharo jubilee ka pe man pen la jak PM Richard Tok bia me thang pen dai thor bhom tiar ni ke chu a market set along pidong arjan ki hiasai ke deng pon lakhai ko ra truck dor baguri MEC constituency arlo dai thor market set along pidong amira pu ki hiasai ke deng Assam Pradesh la pen BJP East Karbiang long atum pin khat ponsi constituency tin ta war painting asai ke deng pon Dorbaguri constituency along ta Dorbaguri BJP Mandar Committee atum pen patirpi ponsi EM Richard Tok bi amit hangari deng pen daithor Saturday market set along pidong amira pu ar pong along ki hia sai deng ponlo Dorbaguri BJP Mandar President Amoron Terang daithor Municipal Board Chairman Jacob Tokbi Dorbaguri VDC Chairman Sarkoy Rongphar Dorbaguri Municipal Board Chairman Mongor Singh Terang Dorbaguri BJP Mohila Morcha President Kachi Singarpi Lapen Daithor Daihuri BJP Local Committee President Secretary Atum Duan Ta Chitong Dun Kewangji MLA election ahot Mesen pen percentage Kilongji aphan BJP party atum Chisik Chedang pon ring tilo posi Amoron Terang pen ningje pon Dorbaguri pen Moses Terang nangkilo aberta The Leading Site News Tôi đến để đón slogan hàng nào lên các bạn không BJP जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नितिन नवीन जिंदाबाद डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद दिलीप सैकिया जिंदाबाद डॉक्टर दुर्गाम रोहन जिंदाबाद रिचर्ड टॉकबी जिंदाबाद रिचर्ड टॉकबी जिंदाबाद BJP जिंदाबाद Ako ebar Ako ebar Ako ebar Bola bola Bharat Mata Zindabad 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 Dilip Saikia Zindabad 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 Dr. Rohan Zindabad 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 Richard Tokbi Zindabad 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 Richard Tokbi Zindabad 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 BJP Zindabad 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 Ako ebar Ako ebar Ako ebar Bola bola Bharat Mata ki Bharat Mata ki Dr. Rohan Zindabad Dr. Tokbi Zindabad